Sanibonani Maswati kithi lwashi lami selikhomba ukuthi seyinsimbi yesiphohlongo entsambama lonivuselako njengenhlalayenda lapha ehlelweni Visionary Perspectives Eswatini. Ngivela phakamamba, the Black Mamba, the original Black Mamba. Ngahamba-ke uceda umhlaba ngeke uyikhanze i-Black Mamba le njengalokhu khuluma nayo njalo ngelisonto ngato lutona letikhathi leti. Maswati kithi siyathokoza, siyajabula la nikhona khona, siyanivusela enkhalweni tonke telive nasemagumbini lamane emhlaba, noma ngabe ungekhathe eveni laKangwane noma ngabe ungaphandle nje mangabe uliswati, siyakuvusela lapha ka-Visionary Perspectives Eswatini. Siyacela ukuthi-ke Maswati salenitshelana ukuthi seyikhona i-Black Mamba ngoba lesihloko lesitasikhulumisa namhla simcwa kakhulu empilweni teMaswati. Kanti futhi simcwa kakhulu kulo mzabalazo losiseti kwawo lekufanele ukuthi wonke umuntu lohamba le ndlela ngoba le ndlela lesihambako ilukhuni inzima, ithi ingoma ilukhuni le ndlela inameva iyahlaba, idzinga abantu labanesibinzi labatayihamba baze bafike ekugcineni kuhle kwemlo wathatha indlela yekukholwa lokukhanya kwekuthi ufuna ukubambe ukukholwa kwakho uze uyofika lapho khona uyongena ethuneni khona. Ithi-ke ingoma kukholwa kwami ngiyonyuka nako impela, ngihambe nabo sibili ngize ngiyongena khona emaphakadzeni. Kwaze kwathi asale ngiyithinza le ngoma ngiyihlabele ngoba bathi abantu abaningi ukuthi i-Black Mamba ingaba ngumfundisi. Kuyawufuna ukuthi nasekuphele lo mzabalazo welive umuntu abuke ukuthi khololo wakhe uNkulunkulu umbekele ngakuphi atoyithatha le nkonzo ngoba kuyakhanya ukuthi kufuna igcine yendekile le nkonzo ukuthi ngibe ngumbishop. Bishop the Black Mamba. Hayi, siyanivusela kakhulu emakhaya. Ngiyacela ukuthi nithinze bogogo nabomkhulu labakhona khona eMaswati kithi kuto tonke nikhalo telive, nithi ningangena-ke khona elihlelweni bese seniyathinza lona likinobho lekuhambisa yona le ndzaba etinkundleni tekuchumana pheceleti le kulesithi i-share button kuze sitewufika Maswati kithi kubantu labanengi kule live laKangwane. Ngiyaye ngijabule nje nangiva lapha kokuthi siyafika khona etibhedlela, siyangena ekhatsi etikolweni, sihambe singene lapha emafemini kubomathapha bonhlangano nakuphi la kunemafemeli live khona, basitshela ukuthi awu njalo ngemsombuluko Black Mamba nasikugejile ngelisonto siyakwethamela kulolu hlelo lwakho lolungisondonzima, luhlelo lweMaswati. Abengitshela nemhleli lapha ukuthi bamhlupha labaningi nabasolo babona iposter ingambimbi ukuthi kukhulunywa ngani kuleli viki. Ngiyamtshela ngithi ungabohlala etiko emsebenzi mhleli, alisilo lakho leli hlelo lelo, lihlelo lweMaswati, luhlelo lwenkululeko yelive, i-Visionary Perspectives Eswatini. Siyabonga kakhulu-ke Maswati, sethemba ukuthi niphilile, siyanithanda nonke kakhulu khona emakhaya. Sihloko-ke lesitasikhulumisa namhla Maswati kithi ngidawusibeka njengenhlalayenda ngesingisi bese ngiyasihumusha. Sithi in distrust for the Swazi nation, how eMaswati are robbed of their wealth by the king and royalty. Losho ukuthi-ke pheceleti ngeSiswati singathi ngekungathembeki kubamba live egameni leMaswati. Sibuka-ke ukuthi eMaswati adlelwa njani ekhikini njengemantongomane, ingosi Mswati kanye nebaKangwane lesingathi pheceleti bukhosi belive. Sitayibuka-ke Maswati kakhulu lenzaba lena ngoba isekujuleni kwalokukhululeka kwelive lesikhuluma ngako. Masikhuluma indzaba ukuthi live kufuneka ukuthi bantu baliphathe bona, live kufuneka ukuthi tisekelo tonke tekuholwa kwalo tibe semahlombe eMaswati. Sisuke sikhuluma ngalendzaba lengidabe ngiyikhulumisa namhla Maswati kithi. Lengithanza lokwekuthi ngiyigcizelele njalo uma sikhuluma la
kuze itogcina ivakele kubo bonke abantu ukuthi sisho ukuthini. NgesiNgisi siyaye sikhulumise indzaba ye-sovereignty. Baye bathi-ke labanye nabangibhalela bo-inbox bathi yini le sovereignty Mdluli? Ngithi-ke mina ilungelo lakho lekutiphatsa kwekuthi live kufanele liholwe bobani, tinsika talelive nekuya kwalo embili kwabobani mbambamba, kwebukhosi noma kwebantfu. Le ndzabe ye-sovereignty ke Maswati akithi singathi senhlitiweni yalo mzabalazo lona lesiwugijimisako. Sikhumbule ke Maswati ukuthi namuhla i-International Day of Democracy. Losho ukuthi le nkulumo lesingayo namuhla ifika at a very opportune time lapho khona mhlaba wonke ugubha lilanga le-democracy emhlabeni. Ngoba i-democracy Maswati akusiko nje ukuthi siyahlanya lokuthi sifune live libuswe ngedemocracy. Siyaye sive babhala ukuthi idemocracy njena, idemocracy nje, kodwa liqiniso lithi noma idemocracy inato tinkinga tayo, kodwa sekubonakele mhlaba wonke ukuthi ngiyo lengcono kunato tonke letinye tindlela tekubusa emave emhlabeni. Ngesimanga sekwekuthi Maswati emave emhlabeni ebantfu, emave emhlabeni akasiwo emindeni. Njengoba-ke nathi sihlale sisho la ehlelweni Visionary Perspectives eSwatini ngokuthi le live lesiphila kulo la kaNgwane le Maswati kude bantfu labangumndeni Maswati akithi labangenda umgugu nelive bathi live labo kude intfo lenjalo. Live Maswati netisekelo talo, netikhiya talo, netinsita talo, nemnotfo walo, konke loko weMaswati. Angingako nje sobhuza abe noma abelicili nje, kodwa bekade ukuthi akusiko kwakhe kweMaswati, aze anesisho lesithi akusiko kwami kwebantfu, kungaleso sizathu leso. So siyakucabuka ke Maswati lokho ukuthi kutawuba nenkosi letasitshela ukuthi hawu konke lokulaveni kwayo. Ngiyo ke lento leyo lesitawusebentela Maswati ukuthi iphele ithi nya ngaphindzi ibe khona kulelive nebantfu bethu Maswati. Njengoba nyalo nje sikhuluma ukuthi ngumnyaka wesi-51 lo solo bakaNgwane bathatha tikhiya telive ngenkhani nga-1973 bathi ngetabo sesisemnyakeni ke wesi-51. Umbuto ke lomkhulu uthi besibayekelelani vele sonke lesikhathi lesingaka, tonke letitukulwane lekusukela ka-1973 kuze benginyaka betiloywe yini ukuthi tingayiboni lento lena thi ayihambi kahle. So ke Maswati sithi on this day, International Day of Democracy, we wish to assure you Maswati ukuthi nani ndawuba nedemocracy lengiyo njengoba emave onke anedemocracy. Angeke nibe nayo lento lokuthiwa i-monarchical democracy, ngumhlolo loyo. Leyo nto leyo Maswati ye-monarchical democracy ngumhlolo. Kuleli viki lelitako nje sitabe sikhulumisa sihloko lesithi teaching tinkundla to the world, the highest forms of fool's paradise. Lapho khona sitabe sinilayela ngalokusobala kokuthi sisho ngani kokuthi le nto tinkundla ngumhlolo Maswati akithi. So tinkundla ngumhlolo yindlangayo yemndeni munye labafuna ukuthi basibuse ngekuthi bathi bona babekwe nguNkulunkulu, basibuse ngekuthi bathi bona labo lelive lalwelwa ngumSwati wesibili. Sikhulumisile ke kakhulu kuleli viki leli lapha ehlelweni sina Comrade Khawekazi Khumalo ku-indzaba yekuthi live labani latholakala njani. Siyaye sibone nje kusekulate emavideo labo sobhuza sifakelwa bona bakhuluma ukuthi la Mswati leli la Somhlolo,
kude yonke leyo nonsense leyo Maswati live le Maswati and kuyawuphetha la Maswati nabe bakaDlamini sesishe emalangeni abakuva lokho kuyawufuna ukuthi bajujulwe lisale live nebanikati balo lokungeMaswati lesitsha lesi Maswati seMaswati lo mqwembe lo umqwembe weMaswati lelibhodo libhodo leMaswati konke ke lokulapha ngekhathi kuleli bhodo noma kulolu gwembe noma kulolu dziwo weMaswati kude nje umndeni longeta uwodvana uGwamanza uthi wona soyagwamanza athi kwawo bevele solokonakala ayiveni ukuthi singayekela abantu batitshele ethi live lithi lingelethu sonke basitshele ukuthi ngelapho silapho nje eMaswati and ngifuna lokuthi kube clear kakhulu kini nonke emakhaya ukuthi ngani bakangwane basaphethe letikhiya telive basitshela ukuthi ngetaba kude kuthula labatawuba nabo tiyawube solo tikhala timbuzlwane tindlebeni hle kwemuntu avule emafastelo kungisehlobo athi ufuna umoya lobanzako kanti esongenza lo moya lobanzako nje ungenza nenibuzlwa tiyawube solo tikhala netikhova nato tiyawube solo tikhala tikhalela kona ukuthi hey kunekhiya la ekhaya letihleli letingasito tala ekhaya angadi ke ngoba thina labanye esikhule esihamba etinkonzweni la kukhanya khona ukuthi kugijinywa kuze kwehla umoya kwehla umoya bese bayakwendlulela abazalwane bathi ya kukhona into leyendeka la kuwe nathi ke namhla siyasho sithi ya siyawube solo sisho ukuthi kunetikhiya telive letathathwa nga-1973 leselo kunebantu lesiva ukuthi bathi ngetaba kanti kuyacaca ukuthi letikhiya leti Maswati tawo eMaswati le nkonzo ke eMaswati yekusebenta kubuya kwaletikhiya imenyetelo ukuthi ikuwo lo mnyaka niyawukhumbula nawucala umnyaka kuthiwa kune-year of the revolution labanye babathe bayabuka bathi iphi kani le year of the revolution ngake ngasho ngalenye ilanga ngathi year of the revolution utayibona solo kuyi-year of the revolution solo kuyi-year of the revolution nivile Maswati kushiwo ukuthi October there will be a week of rage la kubonakala khona ukuthi live liyawube solo likhombisa ukuthi lifuna libuyele kubanikati balo ngoba lelive leMaswati lokuthi leMaswati akunovinjwa sibhamu lokuthi leMaswati akunovinjwa ama-mercenaries lokuthi leMaswati alinovinjwa ngumuthi noma bangathakatha kanganani bakangwane it is time ngiloko nje lesifuna kusho Maswati ukuthi hawu noma bangangena edamini baphume nesikhuni isivutha akunawujika kwekuthi sesifile isikhathi sekusilive leMaswati libuye leMaswatini live leMaswati likhululeke nangoko umlayeto Maswati akithi lesita nawo lapha ka Visionary Perspectives eSwatini lesiyawuhlala futhi siwukhulumisa njalo nasingenile lapha elihlelweni sike sabona nalabanye babhala khona la ngoba siyawabuka lama-comments bathi labanye hawo sesithiniwe tinganekwane kwabanjani bowathi ke Maswati ukuthi makwakhiwa live excuse me makwakhiwa live kwentiwa into le transformative evele baba khona vele labanyembenyako bathi hawu thine kwabanjani fokofu kwabanjani nithi nisebenta babe khona labalele emibhedzeni bathi hawu mina ngiyalala ngingenelani nalento yenu kodwa kusho lo ukuthi umsebenzi ubese uyema Maswati bantu bavumelekile ukuthi ngiloya benemvo wakhe lo vangazuthi Visionary Perspectives eSwatini so uthiniwe ngiyo akagodle icingo lwakhe phela aluvale njalo nga 8 o'clock nakungena lolu hlelo
kodwa labatiko ukuthi sendani la bawuhlalisana kanye nathi basethamele baphinde basikhulumise baphinde basikhuthaze lokusalayo ukuthi lolu hlelo luhlelo lwekukhulula eMaswati lokwaniketa umkhombambili kokuthi sihamba njani eMaswati kuyofika lapha ngesheya la sitawuba nelive lesitati ichenya ngalo khona sonke singeMaswati ngemikhakha yethu sithokode kokuthi sila even leMaswati nje singeMaswati sihlale sisho ke eMaswati kokuthi lelive leli leMaswati eMaswati angaphila ngaphandle kwebukhosi kodwa bukhosi ngeke kube bukhosi ngaphandle kweMaswati ilula nje lento eMaswati akithi ngikholwa ukuthi iyevakala cela kusale kungena lapha njengenhlala yento eMaswati akithi singacala ukukhulumisa sona sihloko sethu ngethemba namhla ukuthi sitawuzama kubabafishane mhlawumbe ngeke sifike lapha 10:30 yathi ngihlale ngithembisa kodwa ke kube sekuvuka tona tingilozi te freedom tithi khuluma black man kodwa ke ngiyanithembisa ukuthi nje ngihlala into angeke senze 9:30 ngihlale vele ngendela lokho ukuthi emadatha ethu angapheli kakhulu ngifuna ke nekusho ukuthi ngake ngithathe isithuba khona la ehlelweni sesike sibukede kakhulu naye indzaba noma ke sibe nesession nje yekumotivate iyouth lesetikolweni lesafunza ikakhulu ngoba siyabona lapha etinkundleni tetindzaba tinengi letinto lesetifakiwe la tinkundleni tetindzaba letenta ngazuthi ticekela kufundza phasi bantu bafakelwa tinyoka la batshelwe ukuthi atinabungoti abatithathe letinyoka batase baba nemali lengadiwa athi phumaphi bantu batshelwa ngema-contract tse hamba uthatha i-contract lengikuthi utawuta la kunenyoka nje le nabo mathafathafa kunayo yonke le nonsense le tawufuna ke sesike sibuye eMaswati sesitoyikhulumisa lendzaba le yemfundo ukuthi why is it important for people in particular young people to focus on their education despite what we are seeing in society la kubonakala khona ngazuthi imfundo seyi-valueless nyalo nje kunema-debates kwekuthi hawu manje sebatawufunza njani bantwana sekune-artificial intelligence lekwendela konke batawufunza bathini labantwana siyawuke sithole-ke mhlawumbe emva kwaleli viki lelilandzela lelitako sesihlale phasi nje and have an intellectual conversation about why education remains very important for enlightenment, for intellectual development, and for general social and economic progress of our people and our country. Sitayikhulumisa ke Maswati mbayimbayi kwasho neMaswati. So into ekucala ke namhla lengifuna ukuthi siyibuke eMaswati ngilendzaba lengicabanga ukuthi sema-10 indzaba leyenteke lapha ngalesihlanu ku-Editors Forum la sibone khona uhishana emkhathisini walomvunankulu welive umnumzane Russell Mmiso Dlamini naso ensondonzima wenzatheli noma ke umhleli weliphephandzaba i-The Nation magazine comrade umnumzane Bheki Makhubu la sibone khona ukuthi lokuhishana kwabo kugcine kuholele nasekuthenini leyo Editors Forum uhulumende bese sowuphakamisa tandla so uyakhala uthi akahlonishwa uyayivala i-Editors Forum asisho nje kwekucala Maswati ukuthi lapha ka Visionary Perspectives eSwatini siyabonga kakhulu kuye washobana Bheki Makhubu kulokuthi abe ngumuntu lonesibindi ngoba siyakhumbula ukuthi akusasiko kwekucala alethe imibuto lemcoka kuhulumende
ikakhulu kulondvunankulu lona lokhona ukuthi ayiphendvule ayiletha le mbuto le ngesibindi. Siyawukhumbula-ke Maswati ukuthi nanga 2014 yena Bheki Makhulu bakanye na Comrade Thulani Maseko baboshelwa kona lokhu kusebenzisa i-freedom of speech and the power of the pen kubhala ba-criticize kusebenza kwetinkantolo lesetatibonakele nangaleso sikhathi kwekuthi atisebenteli wona eMaswati. Bafakwa-ke ejele cishe umnyaka netinyanga kukhanya ukuthi basejele bafakwa ngilebeka inhloko yemajaji ngaleso sikhathi phecelezi Chief Justice Michael Ramodibedi abambisene nalomunye lebeka lijaji khona ngaleso sikhathi bebathi Mpendulo Simelane baphindze babambisene na salijaji nyalo lijaji nali laka Maseko mane sengikhohlwa Nkosinathi Maseko mangikhumbula kahle Maswati akithi. Konke lokho kukhomba lokuthi la ka-monarchical democracy kude i-freedom ama-freedoms ebantfu kude kubhaqwa emva kwenhlonipho ukuthi bantu fanele ukuthi bahloniphe. Nawuthi uyabuka le mantra yekuthi bantu fanele bahloniphe imantra yekuthi bantu ababedlimi babhekise emehlo phasi banga-challenge noma kubonakala ukuthi liyonakala lelive is not on the right path. Funeka la Maswati abedlima nje angakukhulumisi lokho ngendlela lokukhanya kwekuthi fanele kukhulunyiswe ngayo. Sifuna-ke kubonga kuye Bheki Makhulu siyathi lokuthi inengi bantu tindlela labayibuke bayihlatiya ngayo lendzaba. Thine kodwa lesifuna kusho la visionary perspectives eSwatini ukuthi nathi siletha yakethu i-perspective and yakethu i-perspective ithi masiyibuka le interaction yandvunankulu naye Bheki Makhulu sikhanza kwekuthi ngundvunankulu losuse loluchuku. And ngisho lokhu ngekuthi Maswati after carefully listening to reviewing and analyzing indlela ndvunankulu treated the editors forum ngayo, one comes to the conclusion ukuthi he treated it with utmost disdain. He treated the editors forum with contempt, and he treated the editors that were in attendance with the highest degree of disrespect and lack of decorum. And clear lokuthi lo ndvunankulu lona lokhona does not have the necessary temperament to be in the position that he is in. Utele emotional intelligence ne-statesmanship lesidzingekako ukuthi ube kuleli hovisi abe kuleli hovisi lakakulo. Lesithi nasibuka-ke thine lapha sikhanze kwekuthi loko directly kusibisela kulomlo wamkhomba lesidladla lesamkhomba kokuthi ngathi le level of thinking nalendlela lenda ngaye lo Russell tifanana nalomuntu lowambeka ngoba kuyabonakala ukuthi timvu tifuta umelusi walo. So ngiko-ke Maswati kuyawuba mgcoka lokuthi bantu kuze baholele live lakangwane ufuneka ukuthi nakukhankaselwa lesikhundla sekuhola live bahlutwe labantu. Ngiko kulamanye emave kuba nema-debates nibekwa la khulunywe ngema-policies elive kule policy le utawenda njani, kule policy le utawenda njani. Labantu bafakwe under a political stress test. Loko kude Russell laka any political stress test lahamba kuyo. Wathatha manje lapha ka-NDMA waniketa Mswati waseMswati uyamreward uMendani Mfumahluku. And now all of us in the country must suffer the foolishness of this prime minister. And this is tragic, Maswati. Sifuna-ke kwekuthi lo muntu ngisho umbona nje umlalela khuluma
ulibala kurola lulwimi uma ngale le plastic English la ikhulumisako ucabanga who is he trying to impress? Russell. Why can't he speak nje properly like a Swazi with a Swazi accent? Ngoba kucala lapho lokuthi upheka usicengetelela nje angathi sikumbe khona lo amtshela athi muhle yini noma kumbe siyamsoma silive noma kumbe kunjani. Why can't the man just be a man? And when he addresses the public, he must speak firmly and speak like a Swazi and speak with respect. So letintfo letilatendako lo Russell levele lendlela yakhe kuba ngivuna nkulu ngathi taba imfishane. Ngoba ngisho even in international platforms now uthi uyamlalela urola lulwimi uyabona baze bamangali nalabantu unani lo lela asuka khona kuti accent yakhona ngoba phela sonke singemaswati we can all speak English and we don't need to sound like black Americans when we speak English. We must speak English the way we were taught, and we must speak English in our own accent as Swazis. And of course, I don't mean that he must have my accent, but he must stop the plastic English. It's really irritating. But besides that, lesikubonile lapha kule editors forum sibone umuntu lobutwa questions la substantial. Kwecala nje maswati le report la ithulile lapha kuthiwa ku-update live. Asiva thina lokuthi kusentshetwa ini. Since the last editors forum yini la yendilelohulumende. Usitshela ngema strategies a policy statement, all these things last dona, they are written words. The country does not suffer from an absence of written strategies or an absence of written policies. We've always had very good policies. The country is suffering materially from a lack of service delivery aligned to the social contract. The schools have reopened this week and there's no food in schools. That is what the country is suffering from. Tibhedlela abantu bayakhona bakhanze kuti imithi nileto tinkinga letiphethe emaswati bambuta lokho. In his report akakhulumisi tonke letinto leti. In his report ukhulumisa indzaba yekwakhiwa kwetindlu lihhovisi la DPM kodwa nato akatati ukuthi tingaphi akatisho ukuthi tingaphi nato takhiwa imali yemadona takhiwa nguhulumeni. In the middle of his report kungena abantu la emhlanganweni wakhe bo-minister bafika late. He interrupts his speech and he recognizes them and he thanks them for coming. These people are coming late to a national meeting, an important national meeting, including lo kula kwamswati labathi ngusicala. Kufika almost an hour after umhlangano uqalile sekuyamiwa kurecognizwa yena siyabonga mbane Nkosi kufika kwakho. You can't run a country like that. And for a whole prime minister to interrupt his speech to the nation because kunebantu abafika muva minister of sports nalabanye bo-minister including yena lo PS lo Sicalo njengoba ngisho. This is disrespect maswati. And Russell ukhuluma indzaba ye-mindset change, but he has not changed the mindset of the people he works with. Instead, he is condoning very unprofessional behavior of these people. Bafike emhlanganweni late, he interrupts his speech to recognize them. This is not the kind of doing business that we will implement in this country. Kuthi ngoba nemuntu jathi ngoba yena ungumfana Nkosi nakunemhlangano fanele afike late athi ngishasa afike late sekufanele ke wonke umuntu aworship yena yini leyo sikuworshipa kunani umhlangano nguhulumende lo nangabe kufika umhlangano uqala nga9 wonke umuntu nga9 funa abahleli phasi umhlangano uyaqala kude umuntu othi wena ngumfana Nkosi wena utalwa kanjani ayisebenzi leyo nto leyo kude live lelingakha kanjani. Ngiko lesingakufuni lokho lokuthi live lithi lisentshentwa kube nebantu abaqansi sidabe sikhothamana nabo. Sithe isikhathi saleyo nto leyo maswati. Live nangabe kuyasentshentwa funa kusentshentwe kwakhiwe live liwembili. And there must be the highest degree of professionalism, the highest degree of etiquette, the highest degree of efficiency in the conduct of government affairs. So
sithi ke thine la ka Visionary Perspectives eSwatini kunengi lesingakhuluma ngale altercation between Makhubu naNdvunankhulu. Kodwa nje lokukhulu lesifuna kusho ngokuthi sibonga waMakhubu lokuthi abe nesibindi. Siyabona ke futhi ukuthi kushisa sekufakiwe sekuthiwa kakhiphe tingoma yokuqolisa sekuze kuphuma nema-rapists ema-rapists nawo asanelivi asayakhona ukukhuluma athi akakhiphe ingoma yokuqolisa enkosini. This is nonsense. Aqolise ukuthi kwende njani, aqolisele ukuthi he's putting the prime minister in order. No, ungayi koxolisa Shobane, don't do that. We are fully behind you. We are standing with you as you are representing a very sacrosanct right, which is the right to free speech and the right to a robust engagement in the country. Ngeke sibanjwe bantu laba pheka usibamba ngaleni bekuthi kufuna kube nenhlonipho kube nenhlonipho sibe kulima laveni expect kuthiwa akube nenhlonipho. There is a difference between respect and stupidity, and we are not going to fall for the latter. We can respect people in our diversity, in our robustness. We are going to create a culture in a society where people are held accountable publicly and otherwise. This is the point that we want to make. So Bheki Makhubu was holding power to account. There is nothing wrong that he has done, and we fully support him and his media house and all the other journalists that were brave enough to take the bull by its horns kuloya mhlangano lo. Sifuna kusho njalo nje nekokuthi ke sengigcina Maswati njengoba sengishito nje ukuthi Bheki Makhubu tento takhe in fact tisitshengise ukuthi lesidladla kwasona lesikhombako ngathi asikhombi kahle. So kuyawufuneka lokho ukuthi vele kusebenza iballot Maswati ekhetheni Ndvunankhulu elive akhethwe ngilesive kuhle ke lokuthi Ndvunankhulu akhethwe sive through ema-political organizations esive, ngoba ngifuna kwenda kube clear lokhu Maswati. Lo mzabalazo lo utawenda kwekuthi kuvulwe emaphathi kulelive. Siyayisive nje abantu bathi hey hayi nasikhethe nje nasingathola lithuba sikhethe Ndvuna Ndvunankhulu uyawukhishwa licembu letembusave lelisekelwe ngeMaswati ukuthi leli cembu leli siyalethemba ukuthi litasiniketa leli sifuna ukuthi sikwende kushintsha leli. Uma ngabe eMaswati kude licembu lalethemba ngalokwenele ethi lingakha uhulumende bajudane eSouth Africa sebasilayele sinakwendeka lokho nibese niyahlangana nakha uhulumende welibumbano, Government of National Unity, niyakha nangabe sekubonakala ukuthi njengoba ngake ngayichaza nami khona la lihlelweni sekubonakala ukuthi kude mhlawumbe inkunzi lesingathi eMaswati abeka yona ukuthi athemba yona nakha ke uhulumende welibambiswano kwakhiwa live through consensus kuyiwa embili idemocracy ligama laleyo nto leyo. So that is what we are saying Maswati ukuthi akuphele indzaba yokuthi sitawulibala kukhonjelwa akukhululeke lelive uvulwe etinhlangano tembusave Maswati participate noma ngawufuna kuvuka uvule iphathi yakho lungelo lakho letsukwende lokho. Nangabe Maswati message yakhe ayayiva awuyilandzela leyo phathi ikhankase ingene eParliament iphathe live ema-instruments ekuphatha live ayawube sekaseParliament through a parliamentary democratic system. Uma ngabe Maswati akhethe a parliamentary system noma ke a constitutional democracy, uma ngabe Maswati akhethe a constitutional democracy or a blend of the two, as in many cases we see in other countries. Bese ke kwesibili Maswati ngifuna ukukhulumisa indzaba yekuvulwa kwetikolo ukuthi siyabona tikolo tiyavulwa bakhala bothishela ukuthi bakasinathi ukuthi kude kudla la etikolweni, and bakhala ukuthi kude bothishela etikolweni, bakhala ukuthi kude imali uhulumende latifakile tekuranisha letikolo kwenta tikolo tibe operation.
bese kuba nebantu labasitshela ukuthi kunendvo lekuthiwa ngkwe. Kodwa lento lekuthiwa ngkwe kude eliswati leli ibona. Kude nje eliswati leli ngasukuma lithi hey uyabona mina ngiyamuva ngkwe. Ngiyamuva ngkwe ngithe ngiyafika esibhedlela ngilashwa nganikwa imithi ngajovwa ngaphila ngithe ngiyafika esikolweni ngafika ngakhanze amachoke akhona yonke lento le labantu laba sebawuceda umnyaka bavotelwa sengisho laba elikhethweni kude koja lamaswati la keva lo ngkwe khona. Lo ngkwe kukhanya kwekuthi ngkwe walaba labangibona labangumgodi longagcwali sivile khona la kaSwaziland News kwekuthi lo munye wabo nangusicalo unema-bank accounts makhadi la lekubo 5 lamanye awuza wakhohlwe lanema-millions lakhathi. Umuntu munye umfana wayitolo unema-accounts langaka lanetimali letiningi langathi usutade ntana aze masotsha yamebele ngekungathi simali utayentana. Ngibo-ke bantu labeva ngkwe labo. Lamaswati lalekhaya le emakhaya esithobelweni emaqutshulweni letulu boSpiki bomhlambanyathi le bolavumisa nakashewuli le ndasi bo Big Band nakubonsoko le kubomalomo nakubosiphambanweni nabosihluthe kubona inhlangano lamaswati akamuva lo ngkwe uviwa ngilabantu babenkosi lo ngkwe uviwa ngilobukhosi lamaswati kude la kamva khona. So ibhlungu lento lena maswati ngoba nasingakhuluma nje indzaba yabantu besikolo intombi bantwana labaya etikolweni basuka emakhaya lambofana lakukhanya khona ukuthi kudla kulukhuni nathi valiwe etikolo abadonsa matima labo bantwana la bahambe bafune emadladla la ema-community kitchens nangabakhona bahambe bafuna kudla kule minye imiti impilo ilukhuni. Kodwa nakuvulwe etikolo bayati ukuthi awu cha esikolweni khona le ngidawufike ngikudle at least I will have 1 meal a day, I will survive. Now imagine that child, schools are now open and there is no food at school. Just imagine that maswati for a moment. And unebantu lobabonako lokuthi they don't care kulo hulumende lona wetingudla. So yinvo ke lebhlungu lena maswati lesithi siye khude nje kakhulu lapha ehlelweni ka Visionary Perspectives eSwatini. Kwesithathu ke ngifuna ukukhulumisa kona maswati indzaba ye policy statement sibonile lapha kuthiwa ngalesine lesuka kuye Mvunankulu welive uthule lokulathi policy statement yakhe yena lo ngkwe la kuthiwa khona i-framework la kusukunyiswa khona indzaba yokuthi uhulumende utawusebenza kanjani kuthiwa ke in the short term. Sisetawutfola lesikhathi la ka Visionary Perspectives eSwatini kuyifunza le policy statement yonke si-analyze sithole nebaholi balomzabalazo betela ka Visionary Perspectives eSwatini batoyihlatiya noma ke bayiphendvule bayikhulumise ukuthi bona bayibuka ukuthi iyalinceda ilive noma ayilinceda. Kodwa nje kunetinto letimbili ngifuna ukudisho letichamukile kule policy statement. Kwekucala ukuthi sibona kuthuthukiswe emapali niyawukhumbula maswati ukuthi kwakuthidiwe nga-2022 live la kaNgwane liyawube seliku first world status. Kwawafika ke 2022 kwakhanya ukuthi live esikhundleni sesilibe first world status buphuya bubhoke ngalenye indlela kwayena uNkosi Mswati wavuma kulomnyaka lophelile ethi live liphethwe tehlakala. Kunesehlakalo sendlala, kunesehlakalo sekufa, kunesehlakalo sedibhedlela etifile, kunesehlakalo etikolweni. Tonke leto tehlakalo leto noma kubeka umuntu losuka enhlanganweni ngesingasonto enhlanganweni yekudila netehlakalo solo emaswati aphethwe ngileto tehlakalo le. So ke kuthiwa kule policy statement hayi in the next 6 years losho ukuthi nga-2030 ke manje emapala asabekwe khona athi hayi nga-2030 tinkundla tiyalishaya ligoli siyawube sesiphila eveni lelibisi netinyosi. Kuyawukhanya ngokuthi vele emaswati
asaphila buzoba. Ngicela kusho-ke Maswati, ngibuta uma inkosi isibekile sisaphila sonke sisekhona. Nginitshela ukuthi nanga emehleni enhloko lelive leli laKaNgwane lingakashintshi lathatha umkhakha wedemocracy nahulumende webandla kude i-first world status leliyoke lifike kulo. Kude into lenjani. Ngifuna nje kusho. Kwesibili lesikubona kuvela kule policy statement indzaba ye-sovereign wealth fund. I-sovereign wealth fund ke Maswati kuyaye kube dithako lekukhanya kokuthi-ke ngathi timali telive letibunjaniswe ndzawonye singathi kumbe lidlelanivongeni lelive la kuthathwa khona umcebo welive kufakwe timali bese leso sikhwama lesikhulu selive sifakwa la kuma-investments la eveni nangaphandle nasemhlabeni wonke jikelele. Umsebenzi walesikhwama lesi kuba kukhicita timali telive ukuthi live lihlale nje linemnotfo lomnene wekulisekela nekusekela tinhlelo talo. So live nangabe line-sovereign wealth fund for example, lihle lithatha le-sovereign wealth fund njalo ngeminyaka iyaphefoma ikhicite timali, leto timali leto uhulumende atithatha tifake ku-budget yelive kuze ukuthi tinhlelo tahulumende telive tihambe kahle. Bakhona labantu balelo live ukuthi basita. Ngifuna-ke ukuthi mina Maswati ngikubeke nje kube sobala kwekuthi live leMaswati linayo already i-sovereign wealth fund. Kude sidingo sekuthi we must reinvent the wheel. Kude sidingo sekuthi singacalela phasi sakhe i-sovereign wealth fund ungazuthi it's a new idea, it's a novel idea. It is a no-brainer indzaba ye-sovereign wealth fund Maswati ngoba tikhona phela tibiyo. Ngifuna ukugcizelela lokhu tibiyo Maswati teMaswati. Mangabe sikhuluma ithi live line-sovereign wealth fund sisho tona letibiyo already sovereign wealth fund ikhona. Inkinga lesinayo kwekuthi le-sovereign wealth fund letibiyo setathathwa tafakwe emakhikhini ebantfu emakhikhini emndeni. Mawulandzela indzaba yetibiyo taqalwa ngetinkhomo teMaswati kwakhiwa lifa fund ukuthi eMaswati athenge umhlaba emangisini kubuyiswe umhlaba lobekukhanya ukuthi sosetandleni talabamhlophe. Kwathi-ke nakukhululeka lelive kubonakala ukuthi eMangisi ayala kokuthi akhiphe imali yokuthi lo mhlaba uthengwe. eMaswati atikhuthuza akhipha tinkukhu netimbuti netimali akhana sikhwama lesasekele sikhwama siyakhula namuhla kuthiwa sikhwama kuthiwa tibiyo. Tibiyo teMaswati siyabona nje sekwashinjwa leligwama kwathiwa tibiyo taKaNgwane. Kude into lenjani. Ngiko sizabalaza sifuna ukuthi nasithatha hulumende letinhlangano etinjengabo tibiyo tibuyele tibe teMaswati. Tibiyo kufanele ukuthi ngabe njalo ngeminyaka tenda exactly lokwentiwa yi-sovereign wealth fund. Tibiyo fanele ngathi nema-investments even global in big multinational corporations and ngabe tinkulu kunaloku letingiko nyaka. So ngifuna-ke Maswati ukuthi sikucaphele lokhu ngoba kuyabonakala ukuthi laba kaNgwane sebasinunusela nge-sovereign wealth fund nje. Bafuna ukuthatha letibiyo baqhubeke bathi ngilakutawudla bona khona. Abakhohlwe kude into lenjalo etakwendeka as long as lo mzabalazo lo usekhona. Letibiyo titawuthatha nationalizwe because tibiyo is already the sovereign wealth fund of the country. Kuphela kwekuthi nyalo kusebenta kwayo nema-profits abo akedi kula Maswati. Ema-profits etibiyo angene ekhikhini noma-ke tidvabeni nasemajobeni alaba bakaNgwane. Sitaqedza-ke lokho Maswati nakukhululeka lelive. Lelive leli ngiko lihisheka lingakhoni kusebenta. Yonke le mali lefanele ukuthi ingayisebenta
imisebenzi yalelive ayikulo, iya lapho kulomgodi longagcwala wabomswati nebakubo. So indzaba sovereign wealth fund Maswati kufuna niyiconze kahle ukuthi yini kuzanywa indlela ethi kubalekwe netibiyo ke demaswati noma ingakhiwa i-sovereign wealth fund yesibili singalithatha lelive lingafane ukuthi live libe na 2 ema-sovereign wealth fund udingingana lapho noma siwa-amalgamate nangisho njalo ngisho ukuthi siwabhicanise kube into yini. So I just wanted to make that very clear. The issue of a sovereign wealth fund is not a novel idea. It's as old as issues can be. So there is nothing that must tickle our fancy about someone announcing a sovereign wealth fund when we already have one. Tibiyo ngiyo i-sovereign wealth fund and kufanele eMaswati ibuyele eMaswatini. Asesingene ke eMaswati sina 2 points kuphela namhla and ngiyethemba ukuthi by probably 10 past sizabe sesicedzile ukukhulumisana ngalendzaba lesikulo namhla. Ngifuna ke kucala Maswati la ngicale ngibonge nje bameli bakithi ngoba phela mina ngisiye ummeli kodwa bameli bakithi ngizamile kubashayela labanye ngibabhalele ngibakhulumise babili bathathu. Ngiyabonga kakhulu ma comrades neDadi Thingibobani kakhulu comrades Busiso Nhlabathi and others kuhlola lokuthi lento lebengiyifunza la kulomthetho sisekelo ngisendi research namuhla ngidawukhuluma indvo lengiyo yini ngaphanza ke lokuthi hayi cha ngidawukhuluma indvo lengiyo. Ngifuna ke Maswati ukuthi nithi i-framework yethu itawubuka 2 major points. The first one is a problematic trusteeship based on the 1973 decree. So sibuka ke indzaba ye-trusteeship. Niyawukhumbula sihloko sethu sithi in distrust for the Swazi nation. Kanzi mawufunza i-constitution yelive ukhanza kwekuthi umhlaba walelive umnotho waphasi walelive ema-royalties lentiwa khicitwa tinhlangano kurenta umhlaba nakulokwa nalokwa ema-shares lakhona inkapaneni delive lafanele aqondzane nahulumende nato tonke letinto leti Maswati kuthiwa lapha kule constitution nawuyifunza letinto leti tibanjwe inkosi in trust for the Swazi nation. Ngalamanye amagama inkosi ibambe letinto leti ibambele eMaswati. Lokhu ke Maswati kwakukhona nakule constitution ye independence lesayithola nga-1968. Umehluko kwekuthi lapho lobukhosi bekufanele ukuthi buregulate ngile constitution bungabi ngetulu kwale constitution. Lusho ukuthi le relationship of trust leyakhiwa lama framers nema drafters ale constitution nakakha lendzaba ye trusteeship kwekuthi wonke umnotho walelive including the land. Ngiyakhumbula Maswati ukuthi umhlaba is the most important asset that you can ever have. Athi ama-communists umhlaba is the basic means of production. Losho ukuthi nawuthi umhlaba uluphuya ude lutho nje sanhlobo. So la kule constitution ya 2005 lesinayo umhlaba wonke ubanjwe inkosi in trust for eMaswati. Njengoba sengishito umcebo waphasi nakhona kunjalo. Nalomunye umnotho welive nakhona kunjalo. Le constitution lekhona ke iziyasho ukuthi tonke letinto leti titawuba vested in the king and in Ngwenyama in trust for the nation as vested in 1973. Losho le framework yami sibisela la ekuthenini eMaswati asengakaka lithole lithuba ngoba phela siyawukhumbula ukuthi le constitution lesinayo Maswati kwayona ayizange ivotelwe ngeMaswati.
ngeke ngasho kanengi lapho ukuthi nami nje ngangikhula ngifunza sikolwa lekubo 1997 1998 nakucala le process lena yekwakha le constitution. Ngangikhona nje nalesithobelweni siyobukela silalela lapha i-CRC lebeholwa ngumfana Nkosi Mangaliso itothatha ema-submissions esivele. Nakhona lapha kwaba nemsindo eMaswati athi akayifuni le nto inkundla afuna uhulumende webantu. Engeke ngingene kakhulu lapho Maswati kodwa nje lokumcoka ngikulandzile ngilokuthi le constitution lesagcina sinayo ayizange ibese ithi ngashicilelwa iPhalamende isayinwe ingasayinwa inkosi bese ibuyiswa leti inkundleni noma ke ibuyiswe lekubantu ukuthi bayifunze basho ukuthi hayi thina konke lokubhalwe la kule constitution siyavumelana lesithi ngesingisi phecelezi i-referendum. Akuzange kwendiwe lokho. Lo shoko ukuthi le constitution lesinayo singathi ite sidladla seMaswati. Kude nje Maswati la singathi khona avuma wona ukuthi afuna ukuphathwa bukhosi, afuna umcebo wawo ubanjwe bukhosi nge-trusteeship, afuna umhlaba wawo ubanjwe bukhosi. Kude lenvo leyo kule constitution lokwendela. So ibuyaphi ke lenzaba ukuthi sitawube solo siphila nenzaba yokuthi kunemuntu lobambe live lonke in trust for the Swazi nation. That's the intellectual engagement, Maswati, that we must have. Because this trusteeship is very problematic. And I want to say why it is problematic. This trusteeship is problematic, Maswati, first of all, because it is a trusteeship that is based on a misinterpretation of what sovereignty is. Lo shoko ukuthi i-trusteeship nasikhuluma nge-trusteeship Maswati sikhuluma ngekubambela noma ngekubukela umuntu indvo lethile. Kunemthetho eveni laKangwane lo governisha noma ke lo phethe tindzaba tema-trusts ukuthi ama-trusts ayawusebenta kanjani. Ngeke ke singene lapho namhla ngoba akusiko la sikhona khona. Kodwa ngikuvetela lokho ukuthi ube nesithombe emcondo ukuthi masikhuluma ngale trusteeship yelive sisho ini. Le trusteeship lena Maswati inherently noma ke ekhathi kwayo iconze ukuthi ithi kithi thine sibanibani ngoba i-trusteeship mbamba yendelwa abantu labangakafiki eminyakeni yebudzala lesithi ngesingisi age of majority. Bantu labangeke bakhone ukutithathela tinqumo letiphilile ngoba basebancane noma ke bantu laba of infirm mind lesingathi phecelezi mhlawumbe bane mental problem. They are not in full charge of their mental faculties. Ngako ke kufanele kube khona lomunye umuntu lobuka over abagadze nangabe banelifa abagadza lelo lifa alisebenzise on their behalf ngoba ingqondo tabo atisebenzi. La ebantfaneni ke kuyaye kuthiwe nasekufike lo mfana safika eminyakeni leng-18 sangacala kube netinvo tsite lakhonako ukuthi ithola lo mfana la kule trusteeship. Nangithi ukuthi ithola ngisho ukuthi naye akhone kuba netinto yacala kutiphatsa ngoba phela i-trusteeship lo wena ezumfana uba i-beneficiary. So kuba nale trustee nasikhuluma ngale live ke kusho ukuthi inkosi ngiyi-trustee bese kuba ne-beneficiary. I-beneficiary ke ngilabantu labangibona bazuza la kule trustee. Kusho ukuthi eMaswati nasibuka the whole conceptualization of the trusteeship fanele sithi nayi inkosi ibambele lifa leMaswati na Maswati a benefita kanje kulokubamba kwale nkosi. Sikhuluma ngaloko ke namhla eMaswati la ehlelweni.
So bengisathi ke le trusteeship yethu iproblematic ngekuthi ipresuppose kwekuthi kwekucala nje le live alisilo lalamaswati. Ngoba umbuto lomkhulu uthi kudzingeke ngani ukuthi eMaswati ngoba eMaswati ngema adults, of course bakhona abantwana kule population and the like any other country, but we are adults. So the question is, why must someone hold the country for us as a trustee? Why must that be the case? Why must we be beneficiaries? Why must lo mnotho welive ubanjelweni ngumuntu munye nemndeni wakubo ungabanjwa nguhulumende? Le trusteeship nasikhuluma ngale constitution, yini le trustee kungabi nguhulumende? Ngifuna nitibude lokho nisemakhaya amaswati ukuthi yini umhlaba leli nakhe kuwe emakhaya lonke leli ungabi ngaphasi kwahulumende. Kube nemithetho ukuthi umhlaba wala kaNgwane wahulumende wonke umuntu lo wakha la kaNgwane lo wakhe emhlabeni wala kaNgwane uniketwe emaphepha ekwakha nguhulumende. Nganibekisela nje emaswati kunanayo imvo lekuthiwa iSwazi Commercial amadoda la kubuthekiswe emaswati khona. Nakhona lapho emaswati nakafuna kuvula emabhizinisi kakhulu emakhaya etiqinzini batshelwa ukuthi fanele bathole imvumo yenkosi, lokho lokuthiwa i-king's consent. Fanele u-applyele lokho, ubuthekele lokho, uthole i-king's consent, inkosi iyavuma ukuthi wena velaphi mama hamba wakhe ibhizinisi yakho esithobelweni. Yini leyo nto leyo? Ngifuna i-consent enkosini ngebunjalo ngoba le live alisilo lenkosi, le live lemaswati. Kufana nangabe ngifuna umhlaba kuwusebenzisa kufuna ngangi-applya kuhulumende lo decentralized kube ngaye ehhovisi la hulumende mhlawumbe kumbe khona lesithobelweni ngiyabekisa enkundleni as a service delivery point, ngene umuntu computer uyakhafadwa uyabona yonke le live elizoniwe linema map ukuthi wakho umhlaba wami ugcina kuphi, ngifuna nayo indzawo nayo ifakwe kuzona, ifakwe ku map, i-approve uthole emaphepha ayo. Thine kuthiwa fanele simele i-king's consent ngoba kuthiwa lo mhlaba wenkosi ubambele thina, sima beneficiaries kulo mhlaba lo ngewethu, sibanjelwe ngumuntu nemndeni wakubo. So ngithi ke Maswati le nto yale trusteeship, the reason I wanted us to talk about it today and analyze it fully is because it's problematic le nto. At the heart of why we are having a struggle, a noble revolution that we are driving. Kwekuthi lama instruments, la mandla ekubusa le live nekuphatha lo mhlaba nemnotho wawo usuke emndenini, asuke lawo mandla emndenini abuye kubantu. Ngifuna nive kahle nonke emakhaya Maswati akithi, ngikhuluma ngathi uthi khuluma kancane ito kungena lento lengiyishoko kwekuthi le live leli alisilo lemndeni, live lemaswati. Kodwa masibuka lento yale trusteeship, la maswati onke laveni abuthekisiwe, abuthekiswa ngilomndeni loholwa inkosi Mswati. Abuthekisiwe la maswati in every single aspect of their lives. And we are saying, isikhathi salokubuthekiswa kwala maswati sesiphelile nya. Kufuneka ukuthi emaswati asukume akhe hulumende lomusha lotawuthatha lo mnotho nalomhlaba nato tonke tinsika tale live tekubuswa kwayo, kubuthaniswe letinto leto tibuthaniselwe tikwahulumende lokhetfwa siwe. Kushicilelwe lokhu kumthethosisekelo lomusha lotawuthatha emandla live uwabeke kubantu, hayi emndenini, kude emaswati la emhlabeni. Live lelibuswa ngumndeni. Onke mave emhlaba abuswa livoti lebantu labaphila kulawo ma.
through idemocracy. Dingaba khona ke tinkinga ukuthi bayalwa babanga lokho vele kube kufanele kwabo. It is for them to exercise sovereignty in their own country. Noma ngabe bayaphikisana ngemaphathi A, B, C, D, kunemaphathi ayabanga lesitulo, kulungile lokho, livoti litawudecide that isitulo sihlala bani. That is what we are saying. So conceptually, intellectually, theoretically, we are very clear about what is the national question in Swaziland. So lenzaba yale trusteeship le isukela khona kulomnyombo ukuthi kunebantu labacabanga ukuthi le live labo. Kufuneka ukuthi babuthekise thine sonke sibe tilima tabo. Sitshele ukuthi la Somhlolo leli, la Bhuza leli, la Okandaba leli, yonke lento le. Kube njani kube njani. Kude eMaswati indvule njani. Le live lenu le Maswati. And kumele liphathwe nguhulumende eMaswati. Lo muntu lo inhloko yahulumende lo exercise the instruments of state. Exercises those instruments of state with the greatest humility. Ati kwekuthi akusiko kwakhe naye ubekiwe kwesikhashana kwebantu kweMaswati. Ngiko njalo emva kweminyaka lesihlanu njalo kufanele lo muntu abuye la yobhekana nesizwe. Last ufike khona sithi wena ama-policies zakho akasihambeli kahle sakufuni siyakukhipha sifaka lo muntu. That is what we want. Thine la siphethelwa ngabo monarchical democracy yonke le nonsense le kuthiwa i-monarchical democracy. Kude lamhlabeni into lokuthiwa i-monarchical democracy. Lalaba define ukuthi monarchical democracy. It's called an absolute monarch. Uhulumende wencindzetelo bantu lababita ngemakhosi. Period. That's what it is. Kuthi bona bathi it's the marriage between the people, the royal family and the ballot box. Kude yonke lento leyo labayishoko is nonsense. Tinkundla is a dictatorship of the royal family. It's a royal aristocracy that is depriving eMaswati of their right to self-determination on the basis ukuthi it's a royal family ngiyo. In terms of our class structure, ngibo laba apex of the classes in Swaziland. They are the aristocracy, they are the bourgeoisie, they are the capital owners and all those things. Because we must also apply our Marxist lens to these conversations. But ke mina ngingathandi kakhulu ukuthi sibe theoretical. Nginibekisela nje eMaswati ukuthi le trusteeship ukuthi le live umnotho walo wonke ubanjwe in trust for the nation. Lento leyo tisekelo tayo eMaswati tiyavevetela, tiyachuka, ti non-existent. Thine singeMaswati umbuto lofanele siwubude kwekuthi njengoba singema-beneficiaries ale trusteeship, how are we benefiting? How are we benefiting? And siyabona la singathatha the land question. eMaswati are not benefiting from land. Kunemaplazi lahle lonke lelive eMaswati akawasebenzisi lamaplazi kuthiwa nyalo asathethwe esilulu Royal Holdings. Inkampani levulwe ngumSwati leyebe wonke lo mhlaba lo wathengwa ngeMaswati ngale lifa fund bengikhuluma ngalo. So uthethwe thousands and thousands of hectares of land has now been transferred into the personal name of King Mswati. Now, this is very important for you to understand. King Mswati and the royal family in broad daylight
have now taken possession and ownership of all the concession land that actually belongs to the people through the government. But wonke lo mhlaba lo sowuthethwe nyalo onke lawo maplazi lawo sekasegameni lamswati. Lithi ligama asegameni lakhe ngoba usibambele in trust for the nation. So ngiko ke Maswati lento yale trusteeship i-problematic. Ngoba ngesiswati kukhona nakulokuthiwa ngemasiso. And ngawufika kule ndzabe emasiso but ngingakafike emasisweni. Ngifuna ukuchubeka ngithi le nto yale trusteeship problem ngoba ngithena ngifunza le constitution ngiyifunza impela ngijula nayo ngakhanza kwekuthi kude section la kule constitution le define lama parameters ale trusteeship ngoba phela i-trusteeship Maswati akusiyo into lebheke ukuthi ibe in perpetuity ukuthi nje kungathiwa uyi-trustee forever kodwa le ndlela lo wadesignwa ngawo lo mthetho sisekelo uze uyachaza lapha ekucaleni na ufunza i-chapter yekucala la kukhulunywa khona ngebukhosi kokuthi kuthiwa bukhosi buyi-symbol ye-identity yeMaswati forever. So which then imputes kwekuthi nale trusteeship yindlu labatitshela kwekuthi yindlu ya forever. They will hold the assets, the land, the resources of the country in trust for us forever. That is their thinking. And that is the philosophical value system that underpins the constitution. So Russell nakakhuluma ngekuthi we are a nation, we have values. We need to have a debate, a scholarly debate about whose values is he talking about? Whose nation? Which nation? Because we can't say that we are promoting the values of a family. We can't do that. We can't say we want a Maswati to have a mindset shift, and inherent in that mindset shift, it's about the values of a family. No. If we must have a mindset shift, it must be a mindset shift about the values of a Maswati as a collective nation state, united in one vision, moving forward as a people that are conscious of their history and their past, but are also conscious of their rights and their freedoms. This is what we are saying. And those rights and freedoms don't reside in the royal family. So, Lendzaba ke Maswati yale trusteeship is very problematic and very deep. That's why I wanted us to spend time namhla sikhuluma ngayo lendzaba. Yekuthi kukhona nje umuntu lothi yena is holding the assets of the country in trust for the nation. But masithi siyabuka ngendlela lesiframe ngaso thina lesihloko. This man is holding all these assets in a very distrustful way, in a mafia-like way, in a thuggery kind of way. That is why, that's why he's a billionaire when everyone else is poor. Because esikhundleni sekwekuthi onke lama instruments lawa phethe Mswati ngifuna kunibekisela ngishito ngathi kunetibiyo. Tibiyo i-balance sheet yetibiyo runs into billions. Kunetisuka ine-balance sheet runs into billions. Kunenyathi. Inyathi Maswati ngapane Maswati. Yakhiwe ngetimali teMaswati lisuka katibiyo. Ngikuve kahle lo. But namuhla inyathi ayisebentele Maswati. In a balance sheet running into billions. Bonke labo Pick n Pay, labo lo Jaff, bo KFC, lama construction, bo MBVN, tonke leti ngapane leti ti onwa inyathi. Now, it means the economy is congregated in the hands of these people. And the understanding wokuthi Mswati onke lama shares lawa owner kuleti ngapane leti
imali la ibambile on behalf of eMaswati. Kunini lapho khona Mswati ake abikele eMaswati khona athula ireport kokuthi wo Maswati njengoba nima beneficiaries ale trustee le ngiyi-trustee mina kulomnyaka lona sisebenze kangaka Maswati sakhe ama-billions langaka sithethe 10 billion samfaka education sasasa 3 billion samfaka emantini ukuthi nibe nemanti nemadamu. Kunini la kakwenda khona lokho Mswati? Wena as a beneficiary in the country, you are a beneficiary of the trusteeship. How are you feeling the benefits? Why are the majority of our people poor when there's so much money going around? Bengisabala la Tibiyo, Tisuga, Silulu, Temaswati, Pty Limited, Inyati, Temaswati njengoba sengishito MTN kunemashares Mswati la watfola ka MTN abengeka watfolela amashares ka MTN kube bekangasiyi kunemashares Mswati la nawo kaSwazi Mobile abengeka watfolela amashares lawa if bekangasiyi kunemashares la nawo la watfola ka Royal lapha kushukela kaRes kunemashares la watfola emalahleni lonke eligolide lelimayinwako nanyalo kugujwa na i-green chat kunemashares la tonke letimali leti Maswati kunini la kasitshela khona ukuthi sengitibuthile ke Maswati tonke letimali ngibambele nine ngoba phela uthi lo mthetho ubambele thina nguphi la fike sibone khona sitshele na auditor general welive ukuthi nati ke letimali la fike tifakwe khona Maswati ukuze nine ma beneficiaries nisita. So masikhuluma lendzaba yethi live sisalikhululeke Maswati akusinje indzaba yokuthi kunebantu labatihlophoyi labatoyitoyako indzaba lenkulu lefaka nempilo nempumelelo yakho indzaba lefanele ethi ngabe yenta kwekuthi tonke letimali leti lesengikhulume ngato na ungatitsatsa ubite ama-actuaries nema-accountants tibuyiswe ndzaweni ebhodweni linye tonke letimali letinyalo tidliwa ngumswati le budget yelive ngeke izibe ngu-29 billion. It's possible ukuthi le live lingaba nayo ngisho ibudget ya 100 billion and growing. It's possible. But akwendeki lokho Maswati ngoba le mali lena lekuthiwa ibanjwe ngile trustee ayifiki kulabantu ayifiki kuhulumeni ayifiki esikhwameni sahulumeni. Ngiko-ke thina sithi nakathathwa lo hulumende cifa lo hulumende wetinkuzi tonke letimali leto fanele ti-redirectwe tibuyiswe la etafuleni leMaswati edziweni leMaswati bese kuyaphakululwa ngeMaswati ukuthi le mali le iyawakha imigwaqo elive lena iyawuba yema-scholarships lena iyawuba yekudla sibe nekudla evele lena iyawuba yetindiza telive kuthi sikhone kuhamba kahle lonke lelive lena iyawakha ema-railways lena iyawakha ema-innovation hubs ya tonke letinvo leti lesimayemaye lesikhona lave siyawuphela uma ngabe lento siyawuyenda kahle Maswati sibambisene and have a new vision for the country. Bengithinte-ke ngidawubela kule ndzaba yeMasiso ngiyabona ukuthi sengi-14 past Maswati ngangixolela simcoka lesihloko sho sesivele sewubhilika ku-half-past namuhla ncisini mani kodwa-ke nama I miss you during the course of the week so kumnanzi lokuhlala nani ngeSiswati nangabe usise tinkomo takho kuyatiwa lokho ukuthi esikhatsini lesiningi tinkomo utisisa ngetizatfu letitsite mhlawumbe utitfolele tinkomo bakulobolela kanti usengakakhi isibaya mhlawumbe bathi nabatiletha letinkomo kwakhanya ukuthi kude lo tadelusa mhlawumbe awunabantwana utalanga so kude lo ngakubonela do kadzeni ke kwakukhanza isikhathi bakulethela letinkomo kanti usenzaweni lede kahle etshani kanti inhle letinkomo so uthi ke angiyotisisa letinkomo esininini
kumbe lehlanzeni titawufike tidle kudla khona lokukahle tshani lobukahle kunelibabe le ehlanzeni timixe khona ngemasiso-ke lawo ngeSiswati-ke kuthiwa mawusisele umuntu leti nkomo takho uyatelusa uyatijova niyabambisana mangabe khona lefile noma itala kufelithole uyakubikela kufelithole lapha Nkosi angicela ukutobona ngilende njani khona inkomo leseyihishiwe edamini yafa siyende njani asho ihlinzeni ibulale nithengise lenye imali ibuye ngakini lenye ibe ngakini tindvo leti kanjani usisile tisemasisweni emasiso-ke awutisisi tinkomo forever kufika isikhathi lapho khona bese kuthiwa atibuye emasisweni sukela lapho lesisho atibuye asale tibuye emasisweni sowukahle sowusesigabeni sekungatemukela tinkomo utelusele wena akukabhekeki ukuthi lo muntu lobowutisise kuye leti nkomo bese soyakudulela umlomo soyakwata benkomo bengilima ngato nja tekusiswa utawuthatha singa sakhe lo muntu ngoba phela nabo umsisela umuntu inkomo bese umnika singa lo shothi nawuthi sowutilanza kanosala tinkomo takwanza mhlawumbe kusele naye 7 depending ukuthi tikhule kanganani la ngesikhathi tisisiwe mhlawumbe umshiyele 7 or 10 wetinkomo sisinga leso naye utawusala anetinkomo Siswati leso now aseningitshele-ke nganayi trusteeship nayo lede ema-timelines le-open ended kuthiwa nje Mswati nebakubo bayawubamba lelifa lelive balibambe bona in perpetuity lo shothi balibambe forever semukele loko thina sithi that is common sense it's an intelligent thing to do kanti sitilima yini Maswati phela we are not fools le nto fanele iphume emndenini lifa leMaswati kube nje sikhuluma kokuthi uyakusukuma ulunga lephalamende uthi Mr Speaker sicela kuthola namuhla i-report ku-Minister of Finance kwekuthi tibiyo titawufaka imali enganani kubudget yelive lo nyaka. That is what we want. Sifuna kuva kusema-shares lakhona elive lalapha kuMalomo asebenze njani ama-shares elive hayi ukuthi kuthiwe kuna 25% ngeke ngaba nelihlelo khona la sibuka i-mining nganichazela kwekuthi yonke i-mining enterprise lekhona kuna 25% shareholding loba wenkosi loyo 25% shareholding kuthiwa ubambe in trust for us. When does he account for that 25% shareholding? Ngiko kakhona kuthenge ama-Maybach, athenge ama-Rolls Royce, athenge tindiza, aqoshane nemantfombatana lamancane kunaye, ayekele kunaka ukuthi live liqhubekele embili. Uyamangala sola kadzinwa yini bantfu labasikade mbambamba. Because the man has a lot of money. Le mali kudlalwa ngayo la kulomndeni. La maswata yahlupheka. That is why I am saying kule topic yanamuhla. These people are robbing us ngale trusteeship. The king and the royal family, they are robbing us of our heritage, of our inheritance as a nation. And this is a problem. So that is why, Maswati, we have the task of removing laban laba from lelpoto lesive. This is the task, the generational task that we have. Njengoba seninibekisele nje Maswati asale tibuye emasisweni. Kude emasiso la ngaphela. Emasiso nje lapha kuhamba lijuba lanoa hamba ngabuyi. Kude into lenjalo Maswati. Ngeke sidlale ngelifa lebantu bethu. It is time to make sure that our children are born in a country where the material assets of the country belong to the country, not to a family. For 51 years, solo siyagcilateka la since 1973, kunebantu labatshela thi lo mnotho welive wabo. That is coming to an end. And that is the character of the revolution that we are driving and that we are prepared, if necessary, to die for. Sesiyagcina ke Maswati ngelipoint lesibili shito ngathi sitaba nema point lamabili.
kwekuthi sidzinga ini mbambamba. We need the grand reset. That's the second framework point. We need a grand reset. Leli live leli maswa. Kufuneka ukuthi silibisele to fundamentals kwakha nekuhola live. We must reset our country. We must reset our country in ways that allow us to control not just the political instruments of state government, but also the economic interests and instruments of state government that would then be directed to the project of national development. And Maswat, if you read the history of this continent, this is the vision that people like Kwame Nkrumah held. People like Thomas Sankara held. In fact, Thomas Sankara was trained in Madagascar. And when he was trained in Madagascar, one of his key interests was in agriculture. Nekusebenzisa impi yelive. So if you want to see how a proper army, how a proper army can be a civilian army that is attuned to the needs of the citizens, study the life and times of Thomas Sankara. You will get that. Where the ethos of an army that leads in a rural development conceptual framework that advances the interests of the working class and the proletariat, then you will see has so much potential to develop if we have this grand reset and we have our fundamentals in order. Losho ukuthi Maswati kufuneka ukuthi eMaswati abuye lahlale phasi alakhe kabusha lelive. Nishito ke kuleli viki leli kulolunye lihlelo ukuthi na wakha kabusha akusho ukuthi ubhidlita konke lolona wakhele tikwa lolona, which means what works at the present moment we keep, what does not work we discard. And kukliye ke Maswati ukuthi kuphathwa bukhosi akulisebenteli lelive. Siyati kodwa ukuthi kuphatha kwahulumeni webantu kutalisebentela lelive. So part of the great vision for a reset to the fundamentals of what a proper nation state is will require ukuthi eMaswati aqine athi nekuthi itarget yawo yini. Itarget yenu Maswati kususa bukhosi lapha kulesitulo lekufanele sibe nemuntu lokhethwe ngini kulihola leli. That's your target. So to get to this grand reset, we must deal with the target. And I want to be unequivocal in saying, so that even history can record this, that in order to have a re-engineered society, you need to identify what the obstacle is. That is why in studies of getting policy done, policy work done, they ask you the question, what is the problem? And they ask you this question different times in different permutations. What is the problem? Because you can't solve the problem if you don't know it. And in our case, the problem we have is a bottomless pit monarchy. And by monarchy, I mean the institution as a whole, not just Mswati as the person, as the monarchy.
That's our problem. We have a monarch, sinebukhosi lobungafuni kuba njengalamanye amakhosi emhlaba. Ngoba emakhosi lamanye lakhona emhlabeni Maswati, ngoba kuyayibe khona lento kwekuthi kuthiwe thine singilona live lelabambelele emasikweni, lamanye amave alahla emasiko awo. Kude leyo nto le, kude mave lamhlabeni lalahla emasiko awo. Kude. Lo ngikhuluma la eSouth Africa banemasiko abo aphelele. Ngisho emava bo-Europe, bo-Norway, bo-Denmark, bo-Sweden, bo-UK, bo-Russia, all these countries, they have their traditions and customs. So good argument lengathi thina we are unique because we are able to hold on to our customs. Who has not held on to their own customs? Everyone has their own customs. So the narrative yokuthi kuthiwe we have held on to our customs, the narrative let's we have held on to royalty. And we don't want to hold on to royalty. We owe royalty nothing. If anything, it's royalty who owes the people of Swaziland everything. So we must change this template, Jale trusteeship. We must nationalize all the assets that are currently held by the king in trust for the nation. They must be held by the government in trust for the nation. Ningive kahle Maswati, I'm saying all the assets, economic, land, resources, and otherwise that are held by the king currently in trust for the nation, those things must be held by a people's government in trust for the nation and accountable to parliament, accountable to a sovereign parliament of the country. Not to a family. Not to a family. So the struggle that we are driving is about making sure that we take back the rights, the dignity of our people is going to be restored. And when we talk about restoring that dignity, it's a dignity inherently about the ownership of our economy, the ownership of our land, the ownership of everything that belongs to the country. So that's what sovereignty is about. Sesiphetha ke Maswati njengoba sesele na 3 minutes. Sifuna kusho ukuthi kungenteka le grand reset. This is when you will start seeing better service delivery. I've already said ukuthi onke letinto letibanjwe ngumSwati in trust for the nation, letimali letidlatshatiswako. Now ungatithatha utifake esikhwameni sahulumende, you can already grow substantially our national budget. Expand economic opportunities for our people. Make our people feel that they have a government. Make our people feel that they have an economy. Make the money in the country circulate. Labantu laba bayaganga sebane economy yabo bodwa. A cash economy yabo nje bodwa. Wena na ungathi uyebhange namuhla uthi ufuna khipha 20 million cash ngeke, but bona bayamkhipha balondarisha imali lonke lelive. Kuyaganga kudlalwa ngale mali eMaswati. That Maswati must come to an end. And we will see, if we expand our national budget, we will begin to see better salaries. Utaba nemaholo langcono emaphoyisa, emasoja, abothishela, abonesi. Uhulumende utawuyekela lokunhlinyeka ngoba lo hulumende uhlinyekile, uhlinywa ngilobukhosi. So uma ngabe siyenda le grand reset Maswati, ngiyanethembisa ukuthi le live lesiyakulo lembili. It is a much better, a much brighter future for this country than we currently have and we currently see. This is what we want to say. Prosperity for all. Lo mzabalazo lesikuwo Maswati, ngumzabalazo ukuthi lonke iliswati lelikhona eveni libe nekuphumelela. Ngeke ngasho ngalenye ilanga laba batshela abantu kaMamba ukuthi abathatha umculo ababuyele emculo ngathi hey asikho kuleyo nto leyo. Sithe Maswati akathatha indilingi. Never Maswati akithi sifuna thina nibe nemali. Every Swazi must strive for prosperity, must have the choice to have money. Money gives people choices, and we want money to circulate. Sifune Maswati ahole kangcono.
sebenta uhulumende ihole kangcono, lonke eliswati lihole kangcono. Sesifike emaphethelweni maswati elihlelweni i-Visionary Perspectives eSwatini namuhla. Sethembe ukuthi nisithokotele kuhlala nathi ngingi-The Black Mamba, ngingivelaphi ngwakamamba Sibongo. Sengithatha-ke leli thuba nyalo lekuthi ngigobe emadvolo ngibonge wena kuhlala nathi lapha elihlelweni. Ngithi ungakhohlwa ukuthi le nkulumo besiyikhulumisa imcwa kakhulu. Ngako-ke lithinzeni ikinobho lekuyihambisa khona emakhaya, pheceleti i-share button. Ithemba ukuthi liviki lesilisumbulukako maswati liyawuba lihle kini nonke. Siphindze sihlangane siphilile evikini lelitaka. The Black Mamba says the struggle never sleeps. The struggle continues. Aluta continua. Siyabonga maswati akithi nilale kahle emakhaya.